Kaseng jong kinong tre pinmi do bilat kabadon hasorai kabala tip kum kamau mulu cira Semen Employees Union hinne kasngi ka arpusan tarik naiwing arja arpusau kila lej banbu da kador khas syaka office Menteri Rangba ke jela ukan rat sangma haluar sau teli kimat jingdawa. Habakrench kilat patai kubot u General Secretary ke MCCEU uba Arnold L. Thaba ulayat hu baga union kala shim yakarai ha ke general meeting kabadang shudep longshen bat kila shimru yakarai haluar ketulap ban kintu yaka sorkar ban siu ketulap kumba kadai amshu siteng kumbajuyo hakipor baladem. Kawai pat kamat kabakila kintu yaka sorkar kalong ban pin kloy ban pin kam ya kani ka karkhana. Shushu ula kintu yaka sorkar ban siuno yaka sau pupra benai ka VRS shabaro kinong tre kani ka karkhana bat kabasau kadai ban ai jingkershan shabaro kinong tre contractual kibawan sa hikai. Sa sien ban yang speed press mo habis dari bak ini points ni di mana ni kau yang jadi tu sien saya kata kira sebelum dulu bak tuju ketai dulu ada 4 kuat te hendak per kuat metai pi ya kan points ba nak kalian karai ba jero meeting ba dalam mentah ski apa office dengan MCL apa sara kajanga office dengan junior ni sara tinglarai gini points sa teli let's say gini poin ba bangirai mentah let's say gidai ju poin ba yang suan lagi dapat bangila perkelan dia dengan pulih minta gini points ke bang ya minta ke bang Indonesia mengerai mana apa kan jero meeting dengan ke poin kong ngadakan normal salary and pending dues to be expeditiously clear before implementation of the scheme. Point number 2 kada speedy and normal running of the plants without graduation and other alternative. Point number 3 kada full 48 months of the BRS to all employees irrespective of years in service. Point number 4 kada financial alternative or other incentive to contractual and trainees employees. Ini gini point bagi semegara nanya pokok ceram penting. Telah try income persai kemudian dengan presiden ini juga sekarang ni. Points kebawa gila, warna ni sekarang government, sekarang management, bala batai jelas sekali ada itu points of tadi, dia bagi layarai, ada pratrik naik nombor, entah agak khas pratrik nombor bagi jalan meeting, buat ini, bagi jalan meeting, ini kasih aku sekali. Kemudian kau poin kalau kau dia bagi layar Kherba mana kalau normal salary and pending dues nomor kompetitif government di Arab ini nak pos buat apa yang di Arab mentala live nice of night kelahir di Arab aju ai itu ka di Arab ini ke ba logistik live night lembah ke di ikut itu ni ke government kalau itu mentang ni layo stasiun di kata ini kompetitif di layo ke kota di Norway ke ba juga kena nak pos support. Kalau nilai juga tenduk government bakalan pular hidup banget. Kadang ya yarap di nilai apa yang gini nilai masuk naik dan ini yarap di government lah ya. Tigiwan kan support bertepat bah joki ya ke government ke management kan yarap yang kai. Nomor kopi para dokter ini apa ya dia kasar gini benar deh di mulut apa pun benar Christmas di poskul terkadang cepat berit maka government ke management bahkan nang ya yarap hot ni sutu ba kaju yarap di nak pos kepor ida sumu hiru badu sne maraja akuat tak adu di kismiru kaju ai tenrei niptip mana ki idau talah kaju punai lai punai la pat sten yarap ini ti nimla pat em sutu dan para nokre jeni bedai bedio siko wajar di taksan dan bedai bedio khatsan kiyo na pagniaw kita gini tepat yang kedua Ahmad ke government management bahkan yarap jadi kenapa kan tak itu kuat keluarkan ke poin ke ar di labu ada masuk tabla ini keren nim dan objection ke government dan bah kata skim ke balaya Ahmad di priap dari ke bamipa kalau bah kali ben ada sok prap naik kan dah kini kesenam ke bamitre kata kali kuat kalian begini imdan objection bikin skim ke government kalau ya Ahmad kata kali ke short term ke bangi ni kuat. Jadi long term ni lah keren hidup. Kumpi para
perolok nok trei sepang ke jingyat do kaplan ngimdak ong that jingyat kaplan de ngidang wat kila tiru angni mitho ba lada umdala yang ikut di nok trei ni dei taki nok trei factory nimdei ki major stakeholder ki ba dei ba factory ka ngila alok tapa ki kepat pada derlat penyak biang lani banwa ki ba kila keleti sinakam sinaja ta kade ki kwa ke mi berhibu ni point ba wato speedy and normal running of the plant with operation or other alternative kemudian we bila keleti one item biang ya ni ani para lok trade bila goods na trade di kata hi kade point ba ni wan nang sebagai government sebagai management akan di buat ingat ba wajib kin ka kuat ba panang trade bilang ya kuat ini menjadi trade lambat government management tapi juga ni ai yang niru kemen ba government kan le step kan le terki nam kalong ji terkuni kalong diarap ini kalong iki para long trade kunti trainees kontraktual yakiru nilabu teng iki bagi de bariok lang skim rai ni sutu ba kala ban numlong kala ban kham jenjar krem di skim kai bang itho amni kalong ba ka government ka ban ai la ban ai ban perkhat ke iki financial incentive ni daki kino benefit ban yarap ikiru makiru de para lok nok trade baka point ka ba ar ba mitho tu ba lada kadon kala iki ban beli de kam ki jam tu buat ni da preng ki trainees contractual hi maki hi ban yo nam kade ki pat ni ka government la kadon ka denti perkhat ni ki